Manje umbuzo wami uthi kuyenzeka yini imali yesoso ingafakwe emndenini vele ifakwe straight to amathole? Kumayelana nani ukuthi imali ingafakwe emndenini ifakwe kumathole kube kuyimali yesoso? Bafowethu kushubile udaba selungenelele nawo yena ke uKing Bhakanzama ke olwemali ke yesoso ke yale mndeni emibili ke elahlekelwe ke lapha ke eyagcina ke uthiwa ifakwe ngapha ke kubabonala ke wamathola ngenxa yosizo naye ke aletha kule mndeni ke yombili. Lolu daba belisatshalaliswa ke noma ke umuntu olikhiphile ke uThabane ke Hlatshwayo ke elikhuluma enkundleni zokuxhumana ke izolo ke lapha ke eliveza njengodaba ke olungahambanga kahle noma okwaba yinto engabanga yinhle kuyombili ke lemndeni ke le akhuluma ngayo ke umndeni kaSicebi kanjani nomndeni ke kaGupta. uKing Bhakanzama ke naye ke sengenelele ke kulolu daba ke waphawula ke ngeyakhe ke indlela ke lapha ke abantu abaningi ke bakhona bavumelana noKing Bhakanzama kanti futhi ke bakhona ke abangavumelananga ke naye ke kuyona ke le ndaba yemali yesoso eyagcina ke kuthiwa ke ayiyanga ke emndenini kodwa ke yanikezwa ke ubaba uNala ngokusho ke kukaThabane ke Hlatshwayo. Mina ngikunika khona ke njengoba kunjalo ungayizwela. Abantu bashaya imali yesoso ewu-230,000 bayifaka kwazakala sekuthulwa thiwa le mali biqhamuka ama-artist esoso kwazakala sekuthula kuthula umculi kamaskandi odumile angeke libali igama lomuntu bangifuna uthiwa ngiyahleka bangumuntu hhayi ngoba futhi ngimesaba lokho kubekliye kubantu abamlandelana angesabi ngangifuna ningifake ekhoneni lokwesaba. So into ngqena nje ukuthi ngoba King Bha mhlambe ngabe umuntu oseduze kwakho noma yini mhlambe ake ngivele nje ngila-avoid igama kodwa wonke umuntu uyazi ngikhuluma ngani. Ngibone i-speech esithi lo muntu uthe imali ifakwe kumathole. Manje umbuzo wami uthi kuyenzeka yini imali yesoso ingafakwe emndenini vele ifakwe straight to amathole? Kumayelana nani ukuthi imali ingafakwe emndenini ifakwe kumathole kube kuyimali yesoso kunokuthi amathole angangeli imali from umndeni? Indaba namathole ethatha imali yomndeni angayithatha from emndenini kodwa ayithathe kumuntu angaphandle komndeni, lowo kuyisibusiso noma cha? Angibonge ukungikhumbuza no Puthini ngiyakuzwa Puthini uyabona la ngiyayizwa leyo mina uyabo hayi ngoba ngisaba isitela noma nginqina isitela it's a fact nengimilayo uyabo uma kuukuthi umndeni wona mhlambe nawo umndeni lana sidinga umndeni kahle kahle ume umndeni ukuthi hayi siwumndeni sihappy lapho ngabe sekuphela yonke into uyabo umndeni bangasukume uthi siwumndeni asikho happy ungabe it's a big problem because la beyohlola khona iyobe ifika ivele lento kuthiwe kunje nje yini umuntu agenqa imoto edake utshwala kuthiwe ile yamali yahamba ngaphandle umuntu angawuthola umsebenzi manje ile yabo manje my king ngiyaxolisa ukunqamula uyibeke wathi lo mfo abaculi bacabangele ubaba uNala ukuthi kade wayelokwe contribute into enhle noma manje seyegcike egameni likaMufi kodwa yona ihambelana nokuthi bona bebesupporta uNala. into enhle leyo buhle into enhle leyo kodwa ngithi mina iyinhle injalo ayingayivele emndenini ngoba vele bayiyisa le kodwa njoba iya le kumele idlule kumndeni kaMufi isi bengabe liye wethu kumele idlule emndenini ekhaya. Into yomufi yonke ngisho ihlahla lidlula khona ekhaya before kuyiwe la kiwa khona ngisho into zokugqoka idlula khona nani kungaba yiphuthe elincane futhi abafuthi engakholwa ukuthi bangahlule ulungisa yiphuthe lingabancane lelo uyabo yonke into enomufi ijika khona la elele khona nasemndenini why angithi mina lento ngizisebenza zonke izinsuku kuhambe kube khona ukukhuluma ngiyayazi leyo nto baningi abantu abahlola amasimba amanga kunabantu abakremile ukuthi kothi makuba khona ingane ezovela ingasifuni isikole qede ingasebenzi thi hayi njengoba ingasebenzi yavalwa ngalela langa kunento eyadlula ngaphandle ngiyazazi inyanga zamanga ukuziphephisa because into eyenziwa abaculi beyinhle kakhulu awoni line
Yabo, I won't lie. Into eyenziwa uNala ibiza ama-million lo nto ayibiza o-230 yakhe. Ibiza kakhulu yanto baba. Thina sasama-event. Inkulu yakhe. Yabo, but lokhu kokudlula uthi yilo kuphela mina engakusho. Okunye konke ku-right. Futhi noma kuthiwa idlulile, ekugcineni ngoba iphume kuthiwa iyakunala, nomndeni bekumele u-understand ukuthi uyakohlangabeza loya muntu okade lula abaculi. Simple. Bafowethu injalo-ke indaba-ke ukuphawula kaKing Bhakanzama-ke lokhu-ke boqeda ukuzwa manje. Okunye okuvelile kule nkulumo ukuthi-ke uThabane-ke uvezile-ke ukuthi-ke ngeke athule uma abantu bekhala kuyena, yena usiza-ke abantu. Lento ikhomba ngokusobala ukuthi kukhona-ke information shuthi anayo ngoba uvezile ukuthi ngeke akwazi ukudalula-ke amagama la ku-social media noma-ke abaculi abathile futhi abaphinde baxhumana naye ngalolu daba. Kusho uThabane-ke ehlatshwayo-ke laphana-ke ukukhomba ukuthi-ke information-ke engakuyena iningi kakhulu njengoba-ke seqhamuka-ke nalolu daba-ke lokuthi-ke iphi-ke imali yesoso. Bafowethu asazi isiqiniseko esemedia sikunika khona njengoba kunjalo. Okwakho umboleko emakhaya ukuthi ulalela udaba, ukhomente, uveze umbono wakho. Hlezi umbono wakho-ke ungawenza umehluko kuyona-ke le channel-ke njengoba sazi bafowethu ukuthi-ke sibukwa abantu abaningi kakhulu. Bafowethu ngicela siphinde sidibane kwezinye.